doa tangga tak baca dalam suasana lewitnya. Semoga Allah kepicuh katanya daripada sesuatu yang menyakiti katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil izzati wal jabarut wa'tasamtu birabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'annal adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baca he ge tiap-tiap tapi yuk pampan papajan na kesempatan berdalam lega yang piuh pajan-pajan na kesempatan berdalam lega. Semoga Allah ge pejuh daripada mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.